Kailangan uptick tayo. Katulad kanina, na miss ko yung turn. Ay, hindi, nag-turn ako. Dapat diretso pala. Na-overlook ko yun. Kaya buti na lang may space akong nakita agad na pwede ako maka-U-turn. Pumasok ako doon sa may mga trailer. Makikita niyo sa video. Buto-buto ganina gamay. Kay pagtanaw na ako sa GPS, ang duha Google og kani akong truck GPS. U-turn man, U-turn. Muna nga paspas dayon ko nag-scan no sa area. Buti na lang mayroon agad na space doon, mga tractor trailer. In 2.5 kilometers, take exit 278A on the right to RR8. Take the next left onto Fountain Street North, Waterloo Regional Road 17. I got a bad feeling about this. Continue on Waterloo Regional Road 17 for 1.5 kilometers. In 400 meters, when possible, make a U-turn, then take the first right. Balik daw. Atay. Balik daw. Atay, U-turn. Turn right on Fountain Street North. Mali. Toyok ta, toyok. Dapat diretso dahil dito. Okay. Relax. Sayop, sayop. Stepping. Yan, clear na. Andahan tayo. Okay, thank you. Nagbigay ng way. Thank you. In 200 meters, turn right onto Fountain Street North, Waterloo Regional Road 17. Ito pala. Diretso sana tayo kanina doon. Kanan. Take the next right onto Buti na lang Fountain may Street North, napagpuan Waterloo tayo. Regional Road 17. Continue on Waterloo Regional Road 17 for 1.5 kilometers. Ayos. Woo! In 1 kilometer, turn left on Cherry Blossom Road. In 600 meters, turn left on Cherry Blossom Road. Turn left at the traffic light. Turn left onto Cherry Blossom Road. In 500 meters, arrive at Dare Foods Limited. Napaka-tight dito. Tight ang space dito, tight. Customer yard. Check ko sa opisina.
Ayos. Buti na lang ang binigay na door yung madali lang, door 14. Dati kasi yung sa last, tapos blind spot. Yan oh. Yung 14, yun. Yung sa may UPS nagpark. Uy. Maganda. Yan o, door 14. Turn right at the traffic light. Turn right at the traffic light. In 200 meters, turn right onto Fountain Street North. Continue for 2 kilometers. In 2.5 kilometers, take the ramp on the right to Highway 401 east toward Toronto. Yan ako kanina sa kaliwa. Kumanan ako dyan. Hindi kumaliwa. Galing doon kumanan. In 600 meters, take the ramp on the right to Highway 401 east toward Toronto. Take the ramp on the right to Highway 401 east toward Toronto.